Ayan, bulan-bulan binaka. Gonga may Brazil. Gonga na city of Recife. Na 3 hours north of Sao Paulo. May sarsarangan gonga na museum. Dola tu na kanarara. Chingole na sculptures na kay Veuti. Wanda chukani vike mni meviti. Basta na artwork. Narang ni vulra may sarsara. Tsaka na fountain. Na lebo na raw ikaw, nabuni ikaw, tutupatangabit kikenda to. Na new senitoa. Na kura, na nabuni kura ore meka. Na bunindawa, bunibutu, na tavola. Iya, nimbula. Mbula omi nangata. Levo taltungan ko na bebendo. Dobe ang bebendo. Mbula binaka, good morning from Brazil. I'm very fortunate to be here at this very moment. I'm here for a work conference, and such a joy to have the opportunity to visit other parts of the world, but at the same time reminding ourselves about the beauty of Fiji. Everywhere I go, I constantly remind myself how blessed we are. Tunggu na bunibia, mbula binaka omi, mbula tinay ana, warsa na via tunggu. Buni new sawar to tunggu. Wari. Tunggu lang ngamen ko ketemu sarsara. Karena lalangon ni bulu pamindoni retu. Ele buna Reka Veuti. Nimbola. Goberna cukup may Hamilton, Menisulandi cukup na Hamilton Gardens, Kaya kau nisali sumi Hamilton Gardens, ko serangan na bunong ko baka serangan na buno ya Hamilton Gardens ko. Ito na kaya na fountain. Ini boleh binakan. Ito ko na nga may na punata po ni Sam Chukumiki na Max Tivang ang boleh binakayano. Ito may sarsarangan ko katulebida na nukitokani. Tokani may Mexico, Amerika, bataki Rio de Janeiro. Nito tokani ay ngwela may pasar-sarte kitumay. Ngomindonir sar nangoni bul sate kutal ngono buli. Iya. Dala ka nangoni ko sar ndi kay di roka-roka Renan raba balangin raba Indian raba Asia raba Afrika sar ndi koy roka-roka tu nangoni. Iya nagere kina na bonongo Brazil. Ito na banua raba sa ko Portugali. Lotu lebu tondika na Katolika. Okla ni lebu kem ni nindo talita kana soka. Nikila ni ndana turang rong lebu buru-buru pele. Ngona no korongo. Kita mechi ko kina. Boleh bina kalawata bono. Bola pisain do mulai boleh bina tau. Iya, ngome bibasar sartek nga. Dasaraman da sana kara leu tunggo. Baik tabi na matakan ni kuha. Sa ho sinong ko bakit tabi. Orto basar sarta ke umay na nung kitokan ni nandun na dorbo Lucas na dana. Dorbo ni Rio de Janeiro. So tamanot sila na rosudike. Ako sali susu talaga may Rio. Wala na sculpture ni Bono. Naturang ako nakab na
Kata-kata nilingan ko sa mati, sa lenga. Sa ngay tumay na non na kata-kata nilinga eh. Iya. Totokan dyan na may sarabat tu eh. Sa lenga o kweda ka pa sa ngay may tumay na kena indivi. Totokan dyan eh. Klang ko na kanda rin na ka may biti na bitaw ni may tuna po na ni sarsar banggo eh. Laut toka, may chiko na kena garden, may tuna kena water fountain. Klang na water fountain nung kondo tuiliw may na sko na pake. Sigmadal si chuk nga sisang. Boleh binaka sikel serdembe. Nimbula iyo. Kita ulak nga may bangante, may sarsara. Ando na museum, may bakay, it's an open museum. Instead of being in a gallery, you're actually outside, eh? And you are enjoying all the sculptures. Yeah. Kata-kata nilingan ratung warera. Malaki luto na rangi, ilmena singa. Puno binakadibadi yung mendandan bitu kotong kami nakimbas ng levo. Bula siya ni Tanoa, bula ilain rungo. Boleh benakan MC New Way, ni boleh naita. Ke sana public art, sa sculptures eh. Dasati ko budila menasinga, kan rakidato ndango na vida nasinga ko. Rakidato ko sa hadil menasi. Iyo, leo serangan art eh, public art, ceramics. Era tuli, era main banduri tunggu may sarsara. Dagay makasamtak sa lebo na harla ko ng nibuli. Sa haratu kong tala merlistale. Ate ko tal chiko na buli. No. Sarsara ko na sinu. Mabarta ka na bikim nila sin kaw eh. Go. Tunggu. Yes, sculptures all over. It's so beautiful. Very relaxing. Go, satu. Apa laksar midur sal. Kembala bunong kucing sana dorman sana matiin tua. Sana sil satu go pangkare cuka na udi. Me kani bambu imbo ye. Iya. Akau ngatu may biti belatani bono cukin go tropical same latitude as Fiji. So nakaw nga chuk may biti chuk tal ngay ki. Kita ray na wasa Atlantic Ocean, kaya to chuk na Pacific Ocean. So it's like I'm home. Akang chuk valley. Bula jor para kandabu, bula sisari bakasuka. Iya, skill ser dembe. Arto lang kay remortongo sala yali kaya na sinisin rotungo. Ador mana sal-sale volta kita uni. Iya, wala ka sar, wala ka. Teriau wa malu. Wana long sin kede. Ya, na sculpture selak ngai muria ya. Na building muria selak nga sculpture. Le do wir sare muria selak nga. Tamani museum vai tamera. Ya, andra binaka Paulini Paudur Sara.
Ngo, levo tala na ndel ni vale. Te mbiuki na nakaya veu. Apa silo? Totoka na Carnavale. Orto kerto basta baka putukali. Gordon orto basta baka putukali na trash. Gana Ngapa kami $5 na dur entry fee. So we hope to do something similar in mga Sonro farm. Ngo satu nga nabi matanggal lata ngo. Sabi kami ni chuk sarang ngo namnya sini vale. Serela sa takalam boleh binaka kitu alim batiwale. Iyo, totok na sinu pau. Ngo na lata. Already may kandindu nabi matanggal lata. Bougainvillea, go. Nga na Bougainvillea. Kan may matanggal ni Rocco. Para ka naman rabi buka kitunggo. Naman ibikaw. Mabulok to chicken ngo wala kasaray na puno na daklato na Amazon Yeah. Kata sebenarnya menangan di melom na gallery cukelom. Dia nasar. Pinakabalib si Kelly. Iyo. Lepo na puno na bala ko banggo, lepo na kanta bulina we can learn and see what we can apply in our own homes or in our own villages. Yung menangan do chukon ngo batutu bikim ni nabiokan di barang chukumay. Me chukon na nandan di museum ni beya sana. Wasatang natakay doon ng na provincial museums. May talatikin na nung ni talano. Nabiyasan na, mindua nga. Diyan na sarap, kaya nga na may biti. Kaya kay chukwer na nandan doon rowin ni, na nandan doon sibi-sibi. Meron kami, parite kata-kata kanilingan na laman ni museum ko, sa totokan din Iya. Yan, alam mo ni Biko nga tumaya, singit akara naman buka. Rabi buka gitu. Rabi buka gitu nabi manuman. Ya. Amazon rainforest, abolak sarto kay kebik itu. Wala kata kaniling keve. Iyo, ele buto na nandan di talano Even though we have our own national museum in Suva, we can have our own provincial museums. Na nambil sarangan bakit tututekan din ang boss niya sana. Namun hindi boss niya sana. Iyo seriana na sinutungo sing nakaraw. Waretal kami kasi na buni bebendo. Lako may takaway babit stalike. Iyo. Ato nang gusto ko talabaw nang kalibarta kami kumdo na longa sinu. Saya nga nita karaw to toka kaya nabi matanggali rock. Senito Bougainvillea. Nagada kami nakatulog full path.
Agora daquele bem na cerâmica, ceramic ware. Tau tu ibida na singa ngona uda. Iyo sekeli serudembe. Bolak sartonga ngona ketuchuk ngona tau no Recife. Yes. Alang kutoka ni may Cal State University. Iya. Tatalenggo. Iya, kok sama yang butuh kesar tuh nong. Mau nga uro ni kabi kami na biyokan. Biti ro ni leo tala museum ro ni rak. Sa na National Museum, that's good. But we can have the provincial museums. Ro ni likuni tala mikin so na ngone ito keme na biasa na nga may curator, director, rada tour guide, program coordinators, educators. Oh, this is more doing the storytelling. Go. Leutan ko na artwork ngo. Wala sarang amin datun. Tutok. Very creative, Na pelican. Pinakam na kawali ho skill serudembe iyo. Nakalungata ni sana puno bango dami butuh ketu. Saat aku tadi bango sana live me pakangamin tangan dia patamay. That way? Okay. Yes. Wait, did they find a door? You're sharing your stuff. Oh, okay. Okay. All right. Okay. Good luck, everyone. Mo de nakaisota ni na ngono katarava. Pasar-sara ni bango. See, this is the same flower we have. Mostly tropical for our salu-salu, for our garland. Yes. Wow. Wow, there's more. There's a lot more. Wow. Are you enjoying it? Yes. This is awesome. Wow. So this is part of the Biennale, yeah? No, this is not. Oh, they're permanent. Oh, permanent exhibit. Oh. Wow.
tronco de eucalipto. Pero hace muchas cosas de pintura también ese artista aislante. Es interesante. Es indígena aquí del This is right here from an indigenous artist. Oh. So this is ceramic calabash? Is that what I heard? Yeah. Ainda não, a gente vai também. Mas tá onde? Yes, salalam sartan bali bikem ni. Marar da may sarsara bata bala kaleka. Iya. Salalam tu yani ini kalong ata chiko. Imode.